ili kumiminwa maji na kuwekwa mbolea, ikuwe ikamea ikazae matunda. Ili kumiminwa maji na kuwekwa mbolea, ikuwe ikamea ikazae matunda. Imani ilianzia huko Ulaya, ikatulia tukapokea kama neema itokayo kwa Bwana, tukabatizwa kwa imani thabiti, ila walio tuletea imani hii kwa ikuwa ya mazoea, walikuwa wameshajenga makanisa, miradi na maendeleo bila kumjali imani yao, wakaanza kujali fedha, wakapoteza imani yao, wakabaki na majengo ya makanisa isiyokuwa na makohani wala umini. Imani kapotea, imani katujia sisi Afrika. Maranatha, 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 uko wapi e Bwana? Imani ya wenye haki imepotea. Imani, imani, imani ni mbegu inayopandwa kwenye udongo mzuri. Imani, 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 imani ni mbegu inayopandwa kwenye udongo mzuri, ili kumiminwa maji na kuwekwa mbolea, ikuwe ikamea ikazae matunda. Ili kumiminwa maji na kuwekwa mbolea, ikuwe ikamea ikazae matunda. Afrika inasikitisha kwa kuwa imani imekuwa ya mazoea, imegeuzwa kuwa biashara.
Tusipokuwa macho, imani itapotea. Baadaye dunia itabadilika, kwa sababu imbwa mwitu zimeanza kutuhubiria. Tutabaki na makanisa bila umini kama Ulaya. Katika pedagojia tumefundishwa kuwafundisha watu kwa maneno na vitendo, ila leo tunaambiwa tusikie maneno yao, tusifuate matendo yao. Watumishi wa leo Ulaya pia walianza hivyo, mwisho wao watu walichoka, wakapoteza imani yao. Sasa Afrika tumefikiwa, tumuombe Mungu Baba, huruma yake itushukie, aifanye